Usimbut Menteri Rangba ke Jela upa Preston Tensong ulaong baka subjek Hindi kamla banlong ke subjek kebakongsan ha ke jaka jong ke subjek Khasi ke ketien lejong hapo ke skul. Habakiran bikilat pathai kubor upa Preston laong baka Sarkar India ke kwa baka subjek Hindi kande ke kongsan hindre ke Sarkar India kamla ban pendu ke ketien lejong lani ke ketien English. Uang badan kami ki kena skul ni ki pajba bandang ya ketien Hindi namarkan nyarap khamtam ladadan kam let chabar ke jela kumhat Delhi ni shikiwe ki jela ke ri India. Halo kani uba Preston ulaong bakum hakani ke juk menta don kam bandang mantho bat ban kren ru shibun ki ketien bat ke subjek Hindi ke de ke we ke subjek baki kena ke de ban puli hadu kelas ke bashpau. Hindre ke subjek Hindi kam de pat ban bujri no ekiwe ki subjek kum ka Khasi ne English. Bin kalong tak ni, kabite kat ka subjek Hindi. Ngatrai ni nado kamasla nilapu ba kalong kawe ni main subject. Ya ka subjek Hindi. Semdai bang semua pelai kata. Ikwa ai ba karin dia jogi. Laku kurung bakan long kadri subjek Hindi. Nilai kamun pat penom. Bakin pendu ia katin lajong. Lani ke ketien English. Ni kwa baki school baru ada smart. Nawar bi kan ya dua di biji sisa. Abang ilek meeting sedali. Idon kami gitu. Dia kata kita mengalai mana menurut. Ndai bayar komunal. Ndai lokasi sisa kalau mengidon kam bagi generation ke bangta. Laku untuk menurut prinsip harus standar kelas. Ya ke subjek Hindi. Ndai umma mau lagi hak juga poru kaput benong ke sekolah India. Bahkan om kadipun bah Pinum simsu ya English, le pinum simsu. Kani kalong tang sibentar karai. Ngai kabidei bat katin Khasi katin baru. Mani tiu tak icidel. Ya kata ne kadang ya. Kamput bentong pada bikin aja katin ini. Kamdei kami dei bakulu bakalan. Ngai ko komen India. Kabidei bat kali icidel. Nama kita belum teliti languages. Tiba tidak perkat kita banding kami icidel. Ya kani proses kadang ya. Bantu nak kita Sarkaru kan resolution beberapa assembly. Kuah iban butin ya kene bala ko mo tin Khasi bagi tin karu dai ban include ya ka apo ka